Veliki pozdrav, moje ime je Danica i drago mi je što se evo već više od 2 godine družimo u videozapisima na temu kompanije Sibirsko zdravlje, odnosno Siberian Wellness i njenih ovih odličnih proizvoda. Današnji videozapis sam osjetila na neki način kao moralnu obavezu da snimim nakon 2% na mojoj Facebook stranici i nakon nekih, čini mi se, nedoumica koje sam nesvesno izazvala i ja. Naime, priča je bila o detoks programu koji čine 3 proizvoda po mom izboru: Stronul, Olympus bazni, Pik i čaj Seber Nur. Problem je kada se sva 3 proizvoda uzimaju zajedno. Individualno uzimanje proizvoda moguće je, ali kod individualnih uzimanja svakog od ovo 3 proizvoda, recimo, ne može se očekivati neko globalno delovanje i na bazi detoksa, a još manje na bazi skidanja kilograma. Olympus bazni je jedan iz grupe čistača. Limfosani inače čiste naš limfni prostor, limfne kanale, veliku površinu ljudskog tela i vrlo značajnu ulogu imaju, jer sve ono što ne valja, zatrovano, nečistoće i tako dalje, sve se preko limfe i putem limfe prenosi praktično do svakog organizma, do svakog krvnog suda, do svakog delića našeg tela. Seber Nur radi svoj deo posla, on prazni, čisti crevni trakt i on je podrška čistačima. Pik je nešto između čistača i podrške crevnim crevima i uopšte stanju zidova. Naime, Pik se koristi kao stabilizator holesterola u organizmu, kao stabilizator količine šećera u organizmu, nivoa šećera u organizmu, ali i štiti crevnu floru i obnavlja crevnu floru nakon i ozbiljnijih i malo težih detoks programa nego što je ovaj naš bio. Ja sam takođe koristila ovaj program ovog proleća i kroz sva 3 proizvoda i bukvalno sam ga koristila kao blagi detoks. Skidanje kilograma i smanjenje telesne mase nije bio ovog puta prioritet, mada je zamenom obroka 1 do 2 obroka dolazi i do smanjenja kilaže, ali niti sam ja bila posebno žestok karakter sa tim zamenama, trudila sam se da ih ispoštujem, no nije puno kilograma otišlo, da bude poštena, 23 kilograma, to nije nešto posebno, ali lično smatram da je to više smanjenje viška vode, tečnosti u organizmu i čvrste materije nego što je kilaža otišla do toga. Ono što ja na sebi primećujem posle ovih mesec dana jeste smanjenje apetita. Zaista manje, recimo mnogo manje, koristim hleb, peciva, testa, generalno. Količinski obroci su mi manji, ja se bolje osjećam, lakše mogu da hodam, pored svih mojih boljki i otežano sam dosta hodala. Manje se zadišem, osjećam jednostavno napredak.
Moram to da kažem da bilo je tokom ovih mjesec dana, klijenata koji su se pomalo žalili, da osjećaju gladi, kod onih koji su koristili sam čaj, pošteda, da osjećaju gladi, da kilogrami nisu otišli, i to je zaista tako bilo, i bilo je za normalno očekivati. Izvinjam se. Prvo zbog toga što je proizvod severno korišćen izdvojeno i on je zaista odradio svoj deo posla, ispraznio creva i iščistio creva. Međutim, niti se crevna flora obnavljala, niti su kilogrami otišli dole. Organizam je tražio nadoknadu mase, znači novu hranu, novi izvor energije itd. Da se koristilo sve zajedno, da je limfosan određivao svoj deo posla, što znači da se limfosan menjao jedan ili dva obrka, da se limfosan koristio sa dosta tečnosti, najčešće ne bi ni bilo osjećaja gladi, čak i da ga bude povremeno, i kod mene se dešava blagomeri, ja bi uzela van plana i van reda malo pika, na kašikicu stavila usta, i to bi me jednostavno zadovoljilo taj osjećaj ili posticaj za hranu. Kažem, ono što sam ja primetila posle ovih mjesec dana nije smanjenje kilaže, ali je na neki način vjerojatno došlo i do promjena u mojim razmišljenjima, manje činjenica unosim hrane, više se krećem. U suštini otvaram se put za isprobavanje i drugih programa sa kojima bih polako moj organizam vraćala u neku top formu, naravno za moje godine. Toliko od mene u ovom video zapisu. Nadam se da sam makar malo razjasnila zašto mi predlažemo uvek da se koristi program, a ne izdvojeni proizvod. Ne zbog toga da klijentu se uzme više novca, nego što će samo u tom slučaju klijent imati priliku da vidi puniji efekat i brži efekat ovih proizvoda. U izdvojenom delovanju svakog proizvoda niti će biti punog efekta, niti će biti brzog rešenja problema. Toliko od mene u ovom video zapisu. Srećemo se ponovo u nekom narednom, a do tada uživajte u ovom i u drugim video snimcima na mom YouTube kanalu Danica Grubac, izgovorene misli. Možete me pronaći na Facebook stranici, na mom profilu, na YouTube-u ispod ovog videa i nekakvih drugih videa. Ostavite poruku, preneće mi je YouTube. Odgovorit ću, možda ne odmah, ali vidjet ću svakako. Do tada, moje misli ostaju sa vama. Svako dobro.